මට කෝල් කරන්න මොකටද ආවේ? මං ගා ඔක්කොම තියනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? එක පකනෝද එකක් වත්නා. හරිද? කලබල නෙමෙයි. කියන්න තු කොහමද ආවේ ඇතුළට? වත්තර ඇතුළට ආවේ කවුද? මේ ඉඩම ඇතුළට. එන්න ෆෝන් එකට එන්න තිගේ. எடுத்து ஃபோன் எடு. கொடி ஐயாவுக்கு ஐயா ஐயா பல தாட்டி போடு தெரியுமா? அம்மா ஒக்கா யார் கை வச்சிருக்கீங்க? அம்மா ஒக்கா எங்க வந்தீங்க? அவளே இப்ப கட்டி தரோம். ஏமண்டே அந்த ஹரியா. சொல்றா. அவள டாக்குமெண்ட் தீர்த்தா. டாக்குமெண்ட் தீர்ப்பனா? அல்லாஹ்வுக்கா சொல்றேன் நீ போங்க. நான் சொல்ல போங்க நீங்க போங்கன்னு சொன்னா நம்மட காண்டி கேளிக்கிறேன். நம்மட காண்டி கேளிக்கிறேன். சரியா? போங்க. நம்மட காண்டி கேளிக்கிறேன். साव ओरते नंदा एक मगे इडे में एतला इला दिने अगर सवाट आइती रे अंदे के अंदे ඔක්කොම ගන්න කියන්නේ එක පකනවත් එකක්වත් නෑ හරිද මගේ මත්සිලා හිටියන් නගර සභාවේ ඒ වෙලාව මට කරන්න අවුරුදු 32 මම ෆවුන්ඩේෂන් එක දාලා පුත් එක පකයටවත් දන්නේ නෑ මේ වෙලාවේ ෆවුන්ඩේෂන් දාලා ඔක්කොම දිනකට පකේ ඉන්න මම ඒක එවිලා එලේට යන්න ඕන போங்க எல்லாம் வெட்டி போங்க காணியை விட்டு வெளியே போங்க அதே மாதிரி அடித்தரணும் இது அவ்வளோக்கு அடிக்க உங்களில் எந்த இதுவும் இல்லை இவ்வளோ நாளைக்கு நான் கைக்க இல்லை சரித்தானே இதை இப்போ நீங்கள் நமக்கு அடித்தரணும் உங்களை சட்டம் என்ன சட்டத்தை நீங்கள் சட்டத்தை கோர்ட்டில் பாருங்க நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு நான் எப்போ கோர்ட்டுக்கு என்னோட உங்களோட அரசாங்கம் இடம் இல்லை நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க உங்களோட இடம் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸை கொண்டு வாங்க நீங்கள் வழக்கு போடுங்க நாங்கள் வழக்கு போட මගේ ඉඩ මංගා ඔප්පු තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා මංගාවේ හරිද මේගොල්ලන් කිසිම අයිතියක් නැහැ මේක කරපම මම ඔක්කොටම නඩු දානවා මම හරිද මේගොල්ලන් කිසිම අයිතියක් නැහැ දෙන්නාද මෙතන හුකම් දෙනවා මෙතන අපිට කියලා එක පේචස් කෑල්ලක්වත් නෑ අපිට දෙන්නාද උඹලට யார மந்தல இது விட்டு தோணுங்கன்னா வெட்டுவேன் புடிச்சு தெரியுமா உலக நாட உஸ்மாமதா இந்த நாடா மறுவாதிக்கா அவரு திஸ்தகா ஃபவுண்டேஷன் දාලා තිනවා හරිද ඒක බල්ලෙක්ට සල්ලියේ බල්ලෙක්ට දෙන්න කියලා මේ අරගෙන යන්නේ கதைக்க வச்சாங்க நான் கதை பண்ணேன் இவ்வளோ நாளைக்கு உஸ்மாமி இருந்தேன் நம்மட கிளாஸ்மேட் நான் உங்களுக்கு கௌரவத்துக்காக தான் உஸ்மாமி இருந்தேன் ஒரு குரூப்ல கூட நான் வந்தது இல்லை என்னோட உங்களோட இடமா இருந்தா நீங்க வளர்த்து போனீங்க நீங்க என்ன பயன்டா நான் தரணும் உங்களுக்கு என்ன போட்டீங்க நீங்க மேபலாண்டு நோட்டு දාලා තියෙන කොහෙද ඉබුණු බදුද ලැජ්ජන්නේ මූට අස්සන් කාලා තියෙන මේ දෙන්නද අත්නම මංගාව මේ ඔප්පු තියෙන මංගාව ප්ලේන් තියෙනවා මේවලන්නේ ඔප්පු තියෙන මංගාව ඔක්කොම හරිද ප්ලේன் තියෙනවා தெரியுமா உங்கள என்ன செய்யுங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்ப காட்டுங்க நான் எடுக்காத வீடியோ காட்டுங்க வெக்கமில்ல உங்களுக்கு ஐயா ஒப்பு தேனா மேத்தினா ஒப்பு வாங்க வேண்டாம் प्लेन के दिया पलंड हर मास के लिए हो गंड फोटो ඔක්කොම තියෙනවා මංගාල හරිද ඉන්නේ ගිය මාසේ 27 වෙනිදා තමයි මට දුන්නේ මේක දැන් ඊට පස්සේ තමයි ලෙජ්ජඩ මේගොල්ලන්ට අපිට කියන්නේ තේ වෙලා තියෙනවා තහඩු ඔක්කොම බාන්න ඕනද ගහපු විදියට ගහලා දෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඔක්කොටම නඩු දානවා මම ඔයි நான் காட்டணும் அவங்களுக்கு தேவையா என்ன 32 வருஷம் நான் சமாதானத்துக்கு நான் போக தேவையில்லைங்க அவங்களுக்கு தேவை அவங்க போடட்டும் கோர்ட்ஸுக்கு போகட்டும் விளங்குற விஷயம் எந்த இது எங்களுக்கு எந்த இது இதை விட்டு போட்டு வெக்கம் இல்லை உங்களுக்கு நாங்கள 97 இந்த கேபிட போராளி உனக்கு யாரு காசு ஒருத்தருங்க டைரிங்க முற்றத்துக்கு வர சொல்லுங்க நாங்களும் அப்படி ட்ரைனிங் எடுத்து நாங்களும் எல்லாம் செஞ்சோம் வாண்டாண்டு ஒதுங்கி போயிட்டு தான் எல்லாத்தையும் விட்டு ஒதுங்கி போயிட்டீங்க ஒரு நாளையில யூசியில வந்து நான் அந்த வேலை செஞ்சா இந்த கேபில கட்டி பண்ணாங்க இல்ல நம்ம வச்சா இந்த அவற்றை கட்டி பண்ணாங்க இது நகரசபைக்கு சம்மந்தம் இல்லை நம்மளுக்கு தெரியும் வெக்கம் இல்லை நீங்க சட்டத்தை சொல்ற பணத்தை எங்களுக்கு தெரியும் பணத்தை எங்களுக்கு தெரியும் பணத்தை சரியா யாருக்கு ஒரு பிச்சைக்கான பந்து பக்காலத்து சங்கில தானே
පිච්චකාරණකේ මේ කිව්වා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ආයි දවස් 3-4න් පස්සේ ආයි එන්න කිව්වා මට අපිට. මම ගියා. මම ඩොකියුමන්ට් අරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ නගර සභාවෙන් ඇහුවා මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙච්චර ලොකු ප්ලෑන් එක මං ගාව තියෙන පුත්තලම් ප්ලෑන් එක මං ගාව තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒව ඩොකියුමන්ට් එක තියෙනවා. ඩොකියුමන්ට් මොකවත් නැහැ කියලා කිව්වා. ඒක මට. මං ඩොකියුමන්ට් එක ඔක්කොම පෙන්නුවා. පෙන්නුවා පස්සේ කිව්වා මෙයාට මේක ඔක්කොම දින ඔයාට ඕන. ඔයා නගර සභාවේ නීති අනුකූලව ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා උසාවියෙන් මේක කරන්න කියලා කිව්වා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා. එහෙමනේ ඒගොල්ලෝ උසාවිය දාන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන ඒක. අනාවශ්‍ය මේක ඇතුළට ආපු එක වැරදිනේ මේක. කියන්නේ තු අපිට. නගර සභාව හිතවන නගර සභාව කියලා ඔක්කොම හිතන්නේ. මේගොල්ලෝ. ඈ? කිසිම මේකක් නැහැ. මේගොල්ලන් අයිතියක් නැහැ. මෙතන. ඔය ඕකට වරි පණන් එහෙම ගෙවලා තියෙද? මේකට වරි පණන් එහෙම ගෙවලා තියෙද මේකට? ඔව් තියෙනවා. තියෙනවා. ඔව්. ඩික්ලරේෂන්. මම ඩොකියුමන්ට් එක තමයි මේගොල්ලන්ට උසාවියේ දාන්න කියන්නේ. ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. මම ගිහිල්ලා කලින් මම උසාවියේ මම පෙන්නනවා. ඩොකියුමන්ට් එක මම පෙන්නනවා. ඒකෙන් ප්‍රශ්න අදාළ නැහැ. මේක. ඒක කරලා තියෙනවා. ඒක අපි ගලවන්න ආවම නියෝගය දීලා තිබ්බා දවස් 14ක්. මේ ඊ පාරක් දාන්නේ දැන් දාන්න ඉවරද? දවස් 14ක් ඉවරයි. මේකට තියෙන්නේ මම එන්න ඕනේ මං ගාව තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඩොකියුමන්ට් තියෙනවා කියලා අහන්න. මම එක්කෝයි මාත්‍යාගා ගිහිල්ලා මං කතා කරුවා. හරිද? මම එක්ක මාත්‍යා කතා කරා. මාත්‍යා උසාවි ඉන්නවා කියලා කිව්වේ. ඔයාට මේ කඩපෙකට වාට ප්‍රශ්න තියෙන පොලිසියට පැමිණිලා දාන්න කියලා කිව්වා. හරිද? එතකොට මේ බඩ ටික ඔක්කොම නගර සභාවෙන් අරන් ගිහලා ලේඛනගත කරලා තියෙනවා. නෑ ඒක අරගෙන යන්න බෑ මෙතන. මම මෙතන පදිංචි වෙලා මම ඉන්නේ එක මම. මට කියලා පේචස් කාර්ලක්වත් නෑ මම. මං ගාව ඔක්කොම තියෙනවා. සර් මේ බලන්නකෝ මං ගාව ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට් තියෙනවා. හරිද? ඉන්නකො පොඩ්ඩක්. මේක මම මේ ෆවුන්ඩේෂන් හිටන් මම ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. හරිද? මේගොල්ලෝ නගර සභාව ඉදම කියලා ඔප්පු කරන්න කියනකො දැන් මම එළියට යනවා. ඔප්පු කරන්න කියන්නේ. ලැජ්ජන්ට තියොත් උසේරොත් ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. මම එක්කම මත දෙපාරක් මම ගියා. හරිද? හරිද? සම්මෝධිත රාජ්‍ය ඉදම නෙමෙයි. රාජ්‍ය ඉදම ඔක්කොම කඩන්න ඕනේ. ඒක මොකද මේක ප්ලෑන් එක රාජ්‍යයටම කියලා කියන්නේ ලෙජ්ජද ඈ පනත දණ්ඩයක් 2002 මේ ඒජී මාත්‍යට බාධා දීලා තියෙනවා ඉස්සර තිබුණේ ඒ ජීවිත ඒක තිබුණේ මෙයාගේ නෝනට දීලා තියෙනවා එච්චර මෙයා ගාව තියෙනවා එයාට ඕන නම් ගිහලා නඩුවක් අපේ රාජකාරිය කරන්න බාධාක් නැතුව ඒකට ඒගොල්ලෝ ආයුධ අරගෙන ඉලකට ඒකට ඉස්සර අස් කරන්නේ හරිද මේ ඉඩ මේ ඇතුළට ආපු එක මෙච්චර කාල බායිසමතිමයි කියලා අපිට කරදර දුන්නොත් අපි මෙච්චර කාල ඉල්ලලත් නැහැ. අපේ මස්සිනා හිටියා. නගරාධිපතිවලට. මේක නගර සභාවට මේක අයිති නෑ කියලා අපිට දන්නවා මේක. දන්නවද? මම අවුරුදු 31ක මම ෆවුන්ඩේෂන් එක දාලා. තියෙනකොට කොහමද එවිලා කඩන්නේ මේගොල්ලෝ? කිසිම මේකක් නැතුව ඉන්ෆෝම් කරන්නේ නැතුව කොහමද මගේ ඉඩම ඇතුළට කොහමද එන්නේ මේගොල්ලෝ? ලක්ෂ ගාණක් මම වීදම් කරලා තමයි මම දුප්පත් එක්කිනා මම. හරිද? අවසර 3-2000 හම්බ කරලා තමයි මම කන්නේ. ඒ හින්දා මේක තරහ නැතුව මේක ඔක්කොම කඩලා මේ කරන්න ඕනේ. ඔක්කොටම නඩ දානවා මම. දැන් ඕගොල්ලෝ ආප් එක වැරදි ඉස්සරහ. මේ ඉඩම ඇතුළට ආප් එක වැරදි. නගර සභාව ඉඩම කියලා කිව්වා නම් කමන්නේ. ඈ කිසිම අයිතියක් නෑ ඕගලන්ට. ඔක්කොම පෙන්නන්න දෙන්නේ. ඈ දැන් சரியா இதுக்கு மேல இல்லாச்சு பெரும் பிரச்சனை இந்த கந்தி மீனிங்க நம்மள்ட்ட இதுல சரிம்மா நமக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் காசு தரதுக்கு யாருமே நான் கஷ்டப்பட்டு மாடு மாதிரி செத்து போட்டு தான் கொஞ்சம் வேலை சித்தப்ப போயிட்டு 1500 ரூபாய் வேலை ஒன்றிக்கு அகத்தி போக்குறது நமக்கு வந்தேன் நமக்கு தாவல் பிரச்சனை வந்தேன் விளங்குறா எனக்கு யாரும் 10 ரூபாய் காசு தர இல்லை தெரியுமா மாடு மாதிரி செத்து கஷ்டப்பட்டு நான் உழைக்கிறேன் என்னோட இதை படிச்சு தரணும் கைக்கு சொல்லி சொல்றதுக்கு கௌரவிச்சு மாமா கற்கொள்ள නගර සභාව ගරු කරලා මම ගියේ කැමිලා දාන්න උසාවියෙන් කවුද සොයිසා මාත්‍යා ආවා ඊට පස්සේ ගිහලා එච්චෝ මාත්‍යා හම්බුණා මම ගිහිල්ලා දන්නද මම පොලිසියට යන්න උවමනාවක් නෑ මට මේගොල්ලෝ දැන් ගිහලා කට මම පොලිසියට ගිහලා මම කරන්නේ මම පෙම්බලා දාන්න නගර සභාවට අයිතිය මෙතන ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා ඔක්කොම කියලා නම දාලා මම එන්ට්‍රි කරනවා මම ඒ කියන්නේ මගේ ඉඩම එතුළට ආප් එක වැරදිනේ මේගොල්ලෝ ඒ හින්දා මම පෙම්බලා දානවා නෑ ඊගල්ලක නෑ එදා ගිහලා එක්කෝ මට සති දෙකකට ඉස්සලා එක්කෝ මට ගිහලා හම්බුණා. අපි ගිහලා හම්බුනේ ඉස්සලා නගර සභාවට. එවිල්ලා කිව්වා ඕගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ට් මොකවත් නෑ.
මං ගාව ඩොකියුමන්ට් ඒ කුසට ඔක්කොම තියෙනවා මං ගාව. මං පෙන්නපුවාම කිව්වා මට මොකක් කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ කිව්වා මේ උසාවියට යන්න කිව්වා. මට කතා කරන්න දෙන්න. දැන් මේ ඇවිල්ලා අපි ඇවිල්ලා තියෙන ඔයාගේ පැත්ත ගන්නව මෙයාලා පැත්තක් ගන්න නෙවෙයි. අපි ඇවිල්ලා පක්ෂපාතී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ පැත්ත අරමුත් ඔයාටවත් නගරපති පන්සල මෙතන පැත්තවත් නෙවෙයි. අපි මේ මැදිස්ත්‍රාත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතන. මේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න. මම කියන එක අහන්න මම බායිසෙමතුමාගේ මම පර්සනල් බොඩිගාඩ් එකට මම හිටියා. හරිද? 97 නෑ ඉන්නකො 97 ඉඳලා මම හිටියා. හරිද? එක කෑල්ලක් මම අල්ලන්න රුපියලක් එයාගෙන් ගත්තත් නෑ මම. හරිද? ඉන්න පොඩ නෑ එයා ගාවට නෑ. මේක නගර සභාවට අයිති නෑ. ඊට පස්සේ මගේ මචිලා හිටියා. මොකක්ද තියෙන්නේ? මොකක්ද නෑ. පෙන්නන්න කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගිහලා උසාවියේ පෙන්නන්න කියන්නේ. මම උසාවියේ මම පෙන්නනවා. ඉවරයිනේ. නීති අනුකූල තියෙන ඒකද කියන්නේ. හරිද? හරිද? මම යන්න ඕනේ නෑ. මට යන්න උවමනාවක් නෑ මට. මගේ මේක තියෙන ඉත මේගොල්ලෝ ආපේ කරලා බලේ පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟ පියවර අපිට යන්න වෙනවා. නෑ ඔයා මම කියන්නේ ඔයා මගේ ඉඩම ඒතොල්ට ආපේ කරලා මේගොල්ලන්ට මොකද ඔයා කරන්න යන්නේ? ඒක කියන්නකෝ. මට කියන අවසර නැතුව ඇවිල්ලා මේක කඩපේකට මොකද උත්තර දෙන්න යන්නේ ඒක කියන්න. මම කීවා මම පෙමිට දානවා. මම ඔක්කොටම කියලා මම බලේ පාවිච්චි කරන්න. මම ගාව ඔක්කොම තියෙනවා සර්. ඊළඟ පියවරකට යන්න වෙනවා. අපි මේ පොලිසියාව කියන්නේ බලෙන් බලයට වයිස්ට් පාවිච්චි කරන්න. පැත්තක් නෑ. අපි නගරපතිතුමාගේ පැත්තක් නෙවෙයි අපි ඉන්නේ. අපි මේක බලන්න සාදා. නේද? අපි පැත්තක් නෑ. අපි මෙයාට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. අපි තේරුම් බලන්නේ. ඒක කිසි අවුලක් නෑ. ඔව් මෙතන ගැටුම් කාරකට කරන්නේ බෑනේ. මේක මතේ නේද? අයිතියක් කියනවා බලමු පොලිසියට හවුද? ඒක இன்னைக்கு 2 மாசத்துல முன்னுக்கு சொன்னா பாலத்தை அடிக்க சொல்லு. நீங்க கைக்காங்க நீங்க உங்களோட வட்டாரம் இல்ல நீங்க கைக்காங்க சட்டானே உங்களோட உஸ்மான் உங்களோட சாமான் தானே நீங்க என்னோட சாமான் உள்ள அங்க வரணும். என்னோட சாமான் உள்ள அங்க வரணும். விளங்குற நீங்க எடுத்து பாருங்க. அதுக்கு போற நான் காணிக்கல வந்து நான் என்ன செய்யணும் நம்மளுக்கு தெரியும். நான் மரியல பார்க்கலாம். ರಾಜಕಾರಣ ಒಳಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಒಳ ಕರಂಡೆ ಹೌದು ಏನು ರಾಜಕಾರಣ ಕರಂಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ಲೆಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣ ಕರಂಡ ಅಪ್ಪಿ ಬಲುವ ಮೆಚ್ಚರ ಕಾಲ ಬಲ නගර සභාව දන්නේ නැති එක නම් කියන්න පුළුවන් මට. යා ගාව ඩොකියුමන්ට් එක තිබුණා නැස. උසාවියට යන්න කියන්නේ. හරිද? ඒකේ සිස්ටම් එක කොටස. නේද? මේක ගන්න මම එනවා මම බයික් එක මම එනවා. හරිද? අපි කොහොමද යන්න යන්න. කවුරු කච්චි වන්නවා නල්ලන්න